ной эйгин, оғысас жолло бейгин, оңю күле ойокалабы, күн онта класс бұдын. Бири бейгин аңлаттабы, чаңын сырды сыллар бұдын. Үлі күнінен убастабылар ғылжыттар, учуталар, күнді төрөппіттер онна үйеренәтчілер. Максим Кирович Амосов атынан сүгер ыдын осы болуы бұйылғы үйерақсылын выпускниктарға арналға бүдерін чоран бірағындығын барғыдын итейдің істеннек әғардалебет. Бастаған тұраны 90 тұспыттығынан көрсеуін бұйылғы үйерақчылығарын осқола ара сүйектарын бідерен выпускниктар бұдын. Эгендегідігер алын сүйек выпускниктара 4 класс үйеренәтчілері. Класс алаячта Мария Валентиновна Степанова бұғылағы барыда 16 бітірі. Кеділер істергер бағалар үйерақ түйгіндара, үшігі үйерақ тәқтір, басқын спортсмендар, осқола нәлелек активистара, Николай Николаевич Атласов атынан күн бұдар қайдара үйінгі ансамбыла. Дорогие выпускники школ Намского вуза, сегодня у вас одно из самых торжественных событий в жизни. Это праздник юности. Я рад поздравить вас с окончанием школы и началом взрослой самостоятельной жизни.
Сейчас вы стоите на перекрестке дорог, и куда повернуть, нужно решить каждого из вас. Пусть избранная вами дорога будет ровной. Вы обладатели мощной силы, жажда жизни и бесконечной веры в себя и в будущее. Я уверен, что несмотря на время больших перемен, в котором мы живем, ваши знания и умения, полученные в школе, непременно станут началом высоких достижений, помогут покорять вершины вашей будущей деятельности. Этот учебный год посвящен 150-летию системы образования Нарвского вуза и 125-летию выдающегося государственной и политической деятеля Якутии Ильи Васильевича Курова. В сфере образования проведена эстафета юбилейного кубка среди образовательных организаций, и юбилейный год учащиеся и педагоги вуза встречают многими достижениями в учебе, олимпиадах, различных конкурсах и конференциях. Из года в год дети Нарвского вуза достигают высоких вершин на республиканских, российских, международных спортивных аренах. Процент успеваемости и качество обученности ежегодно повышается, что является показателем работы всей системы образования Нарвского вуза. Дорогие выпускники, смело делайте свой выбор, учитесь, работайте, творите и воплощайте мечты в реальность. Счастья, удачи и крепкого здоровья каждому из вас. Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы, одним из самых важных и запоминающих событий в жизни каждого человека. Позади беззаботное детство, увлекательные годы учебы, яркие события. Впереди не менее удивительная и интересная пора самостоятельных и ответственных решений. Наступает время, когда каждому из вас необходимо достойно сдать государственную итоговую аттестацию, получить аттестат об окончании школы и определить свою дальнейшую судьбу. Перед вами открываются большие возможности для самореализации, личного роста и развития. Пусть ваше решение будет взвешенным и верным. Я уверена, за годы учебы вы в школе приобрели бесценный капитал, знания, умения, навыки и необходимые ориентиры. Применяйте их для воплощения своих планов, для преодоления жизненных испытаний и достижения поставленных целей. Пусть знания, полученные в школе, непременно станут залогом весомых достижений, помогут вам достичь максимальных вершин вашей будущей деятельности. Я желаю вам, чтобы выбранная профессия действительно стала любимым делом, вдохновляла и приносила настоящее удовольствие. Через несколько лет вы станете молодыми, грамотными специалистами, чтобы вместе с нами строить будущее родного улуса, республики и России. Сегодня мне хочется выразить особую признательность всем учителям. Вы отдаете своим ученикам не только знания, но и душевное тепло в сложный период. Ваш самоотверженный труд способствует формированию гражданской позиции молодого поколения и интеллектуального капитала нашей страны. Дорогие ребята, уверенно смотрите в будущее, верьте в свои силы и не бойтесь трудностей. Именно они закаляют характер. Стремитесь стать лучшими и никогда не останавливайтесь на достигнутом. Искренне желаю вам от всей души крепкого здоровья, успехов, личных побед, реализации замыслов и творческих планов. В добрый путь! Школа коллектива, öğrenciler, выпускниктер. Егнефтен бүгінгі терек çoğan дұғавытнар школы администрация, орта администрация, ғабағабын көрішлер жағына общественный депутаттар атыраттан жеті істелдік яғдайбыды көмілі.
история olan kendikler halka doktor böyle distansiyonu verildi bu ona da bir değer boşuna verilen bir tümükten evet oradan şöyle götürür anlatan oğullar bu 11 yıl verilenler bu 11 klasta bu tuhanetler bu bilgiyi kalmadan bir de bu bir de egzaminde gidip tutarıyorlar onu da tuttaran git talbut verekete giremet bu beyaz kısyanız gidip bulan git doğalarca bu noktara yemet bu respublika bu saydıklar uluslu saydıklar ona nehelek bir saydıklar uluhan lehek jam bu noktara yemet bilgi eremet ondan bu 4 klaslar 9 klaslar biletten bilen uluhan toqata xavat soğuğa 10 klas 5 klas bulavat onu beter dia ne tür beraq tuga programda qalmıyor ondan bu sayın üçüncü bölümünün keler tühünde de üçüncü bölümüne gelince üçüncü verin yahtara yemet erenemit ta ondan moneten durumundan ben bugün bu misal aktarıyorum o kurtuluktan Sivas'ın bir administrasyon adından nominasyon yapıp bu sıkıntı kodayı onu bu yılki veratının tümünden zaten 11 yıl ustada beytin de hüdde uzunluk tanrı gördüren ondan Askola bir bastın öğrenişinden bulduğundan BG Antalya Tibet Bağlayın haline. Bu da ikilası kurumda bu yaktakide giremet egzamine gider üdük sitiyle de tuttarın yemet bağın aldı kendimi bakı olur. Күндү выпускниктар быйылгы берексыла түмүктенер күнэ тиен келне. Бу хазмидди оғоға умнулуба түгенене болар. Выпускниктары государственный экзаменға келлерин унан прикагында билимдери, онна эгарде тылы эдер, осколовый директора Павел Петрович Тимофеев. Öğrenciler, uçutallar, bastadan turan baragıdan iki dönünce bir öğrenciler tümüktür çoranından oskola administrasiyatın tuz beyan apıtan iditi istinlik ağırlıkın konular. Küçük dağına bu bir atın soğullar istersin tümüktünler. O kurdu kontan bu bilgi oskola butıgar bu Anadolu'da targamut ırgınan hüvesten bilgimden aras körünleri tuhanamut bir yılın sitihilerdik. Tümükten evet oldu bulur bu bilgi oskolu bu sılga elbek sitihilerde elbek aras kıyılar, kodular bollar. Ondan bu tügenden tuhanamut bu mandan bu büyüğünü mustubu bu bilgi выпускниктар бытын ол курдук онтон бу начальный сүйөк 400 класс выпускниктар бытын орто сүйөк 9 класс выпускниктар бытын онтон бу биге школа бытын олох кең артыр тенери турар биге 11 класс выпускниктар бытын өссө төгөл этитик стенник агардалибин Bugün ondan bu 11 klaslar bu devletten diğer çoğra, kinder ondan büyümetten olay emniye bir şirket işketilerler okudu ondan egzamenlerin CD'lerde tutturanlar, CD foto atestatın ılıqtıra gen beget erenlerdi. Ondan bu CD foto atestatın ılalarının tuğunu
экзамены кириллерин тугунан приказ ага иһиллерин көмөлләр. Приказ под номером 0154 от 21 мая 2021 года о допуске обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации. На основании педагогического совета под номером 9 от 21 мая 2021 года приказываю допустить к итоговой аттестации следующих учащихся 9 класса: Винокурова Александра Вячеславовича, Винокурова Джулсхана Захаровича, Винокурову Марию Сергеевну, Иванову Лилию Васильевну, Кутукова Мирослава Владимировича, Новгородова Рустама Иннокентьевича, Николаеву Лилияну Михайловну, Попову Анну Александровну, Попову Марьяну Алексеевну, Слепцову Елену Петровну, Собакина Виталия Александровича, Собакина Макара Васильевича, Соловьева Аяла Ивановича, Тимофеева Анатолия Павловича, Яковлева Дамира Семеновича. Допустить к итоговой аттестации следующих учащихся 11 класса: Аргунову Лилияну Александровну, Винокурова Святослава Вячеславовича, Винокурову Василину Захаровну, Винокурову Диану Васильевну, Иванова Владислава Прокопьевича, Иванову Алину Архиповну, Иванову Анастасию Петровну, Кутукова Владислава Владимировича, Маркову Анжелику Васильевну, Михайлову Ксению Дмитриевну, Маринову Марию Владиславовну, Николицыну Алину Прокопьевну, Павлову Надежду Афанасьевну, Коротова Альберта Николаевича, Стелягина Таила Рибольевича, Шапалова Дмитрия Николаевича, Яковлева Станислава Семеновича. Mesela bu toksuz onu İngiliz klaslarında bu olukturlar emeği bir kendisi ekibitlerinin evvelliğin onun da bu kendi para sitilerde gidi tutusundan tut egzamenlerden tuttaranlar siti foto atestadan ona bizim bağırma. Bu üniversiteler bağlı kıdemden 11 yılı bu bilgi oskola uçtallara yeni üyeleten toplar bilibitin bartın bir onun tamamdan beyaz ilgitiler var onun barı ilgitiler tuttamı esse bu kabul biremeye esse küske jartananı egzamenlere barı sitilerde tuttaranı siti foto atestadan kullanmak Beyazıt tanın obat idagatiger kirenge bihigin ehlikbet ulusput respublikabıdan atı tarcam bolu ünlü katjen bigen erenebet. Ondan уже öykün beyazı egzaminler bir sağlanırlar. O sağlanır bu da 9 klaslar bu uçatılın egzamin alınlar. Ondan 9 tabıtı eremeye bağırı sayın bu Kalbı bileme eski küske dokbar biligitten öykütün sağlananlık gelenget egzaminlerden emye barı sitiyelerde tuttarı fetken elenemek. Bu oskola azitten bilgi bu pısnikler bıdıyar gramatını tuttarardan kömürler. Грамотой награждается Маркова Анжелика Васильевна за активное участие в общественной грамотадан награжденler Михайлова Ксения Дмитриевна.
Грамотно награждена Винокурова Диана Васильевна. Грамотно награждена Иванова Анастасия Петровна. Алина Прокопьевна. Иванова Алина Владимировна. Грамотно Винокурова Василина Захаровна. Грамотно Иванов Владислав Прокопьевич. Грамотно награжден Винокуров Святослав Вячеславович. Грамотно награжден Скрябин Тиил Григорьевич. Грамотно награжден Порта Пальпер Николаевич. Грамотно награжден Яковлев Станислав Семенович. Грамотно награжден Чапалов Дмитрий Николаевич. Грамотно награжден Труков Владислав Владимирович. Манатана Министерство образования и науки, ресурсный республиканский центр «Юные якутяне», Российское движение школьников, Единое детское движение стремления, благодарственный сурун туттарыкун окурдук, благодарственный сурун туттарылар бейбу выпускница ВТР Наумова Мария Владиславовна. Активная гражданка публичных деле развития детского движения Республики Сака-Якутия. Вы являетесь примерами для подражания подрастающего поколению. Желаем всякого здоровья, всех благополучия вам и вашим детским директором Васильевым. Управление образования почетной грамоталарын. Окурдук почетной грамотой награждается Маркова Анжелика, ученица 11 класса, за отличный успех в учебе от 150-летия системы образования Ганского УРУСа и 125-летия Григорьевича Винокурова, начальник Екатерина Владимировна Егореева.
Onun bu boyunca bu seputlar emiye bilir. Tospa tohtarlar kinlerden tam boyu iyas kolavatan pretendiyanlar bu metalge tüt bu postnik var bu emiye kanan davana iyas kolavatlar bolan iktugan onun diğer getengi bu kısıtlar boyu sidiyilerdik. Egzaminlerden tutturanın bu metalleri bir gergedeki için bir erenemin. Ondan kıtada var, paraliter doğruyanı çoğu sorunu bahı var. Сылы түміктен сылақсыздықтарылар лучший выпускник первого класса bu номинацияны олықтау құрбанет Петр Петрович Прокопьев. Онна лучший выпускник начальной школы номинацияны олықтау құрбанет Анисия Николаевна Игнатьева. Bu номинациялары туттарар директоры Идер Ильяға Собиятчы Евдокия Семеновна Шадрина. Бүгін бейха әмеді бүйілі, әмеді қамылтылық күн. Оның бүгін әтелдебет баға сыналар барыда олыққа кейттілер, тоқпар сыналы күт барыда салынған істем. Детұрымын номинация «Лучший выпускник начальной школы» Прокопьев Петр Петрович Андыттан туттарықпын бағарабын 4 класс өйенәчітіген Слепцов Артемға. Лучший выпускник первого класса Анал аты Игнатьева Анисия Николаевна Адыттан туттарықпын бағарабын Альфред Марковка. Хардатыл эделлер, алан сүйек выпускниктара, 4 класс öğrencileri. Türkiye'de günden gün elengden bildi belge de hasta, öğrenmek 4 yıl bıt. Mangday gün bölümüdüler alız dalgı tuğla, cihan gömmet ünne. Bugün sana rahığın öğrenmek 4 yıl bıt, oyar günler olsa aspıt, umnuluvat gerekenlerin. 2008 yıl balanayın bastığı güne. Kömüs gün satılan turdağına sette beri dolamın sana sumka sügemmet magnaydı klaska verene askola kegan aspıt. Bu var dedeler kılanmada ustu güyürlüktür. Anbastan bu anı bitmez sürgü biçigi aksanı. O günden olasa olan öğrenci ağzın olan bilikin arttığında bayan teltelük taksavat. Ol bəyəbət beregen joluna can bolamıd beli görüm önündən alın zöök kılağı tertibit. Beli ustuk solunun ügüz sıratın biyeren üyereden iyiden kelle mağnayga uçuk tapıd. Günü cügdara çorumut aras uraktarga ınıttır. Predmet araha elbağa sonundan sonun jiktekten jikte olus nadalaq, olus tuğalaq, matematika urağın galatası bilübüt. Gün erçet dolguyturga verdi. Uçça tılıgar sağa tılıgar üyeredebit sana çağın. Etiçilerlerin sorup belirlerin somağa damak tılları. Ağı uraktar ağır bekten. Uygulana kamsadanlar yeyigin oğunlarlar. Egin kere köpsiyenler elbağa da köpsiyenler. Tapta sundarga, beredepte boğalarga, nordorga, kamerörga, kırcastırı bastığınga, ayılğanı karıştığınga, duydudun taptığınga, ucu koğanı ararga öğrenmeli. Durulur iketin keçeyebit. Muzikaga, ükküge, yöre kate yöredebit. Uroktar bu kabara alus olus tuğalaqtır, alus olus nadılaqtır. İtinlik yöreden kendibit, 4 yılı bitertibit. Bari öğretmet günde uçuğutular tıkar Valentina Semenovnağa. Anasketo, albugar yöretbit, Anastasia Afanasyevnağa.
Самый тактыр работающий Анатолий Владимирович. Светлана Васильевна. Тахай гетен билетинер бит Венера Николаевна. Бастыгалы буурбут магнайга учуртал битиган Мария Валентиновнага барган авталтыларын кердебит. Билбекке элегнен аста бияха. Bir kertihi biterdi salgı behesке dassamıt, bilye artıgında bayan, össüne elbağı biliyek bit. İl eğer kısta, yörener buluq bud. Выпускниктер биоскуловатын унуваттар. Ол курдук онтон тынча 971 жылга выпустар булады бенсел атыраттыгар бидербек выпустар биеха бойынка выпускниктер битер стипендия лактадлар. Олору туттарырбын көмүлләр. Максим Кирилович Моса базына кадыр кортос болатын тынча 971 жылга бидербек выпускниктер атыраттан анал стипендия туттарылар. Сырдыкка тардыгын үрдүкке жугуган осколаны бүтерер, күйәк чоран чурдарар, керея биле күнүгер, чин билдәк, өркөн өйдәк, 11 класс вернәчетигер, Наумова Машева. Берен сыры күнелләр үпсүндерер. Максим Кирилович Шарна Кадыргортос болатын 11 жыл бітірбек выпускниктар атыраттан анал стипендия туттарылар Иванова Настяға. Максим Кирилович Моса базына Кадыргортос болатын 11 жыллар бітірбек выпускниктар атыраттан анал стипендия туттарылар Маркова Анжеликаға. Максим Кирилович Моса атынан Кадыргортос болатын 1971 жыллар бітірбек выпускниктар атыраттан анал стипендия туттарылар Многовесина Алинаға. Терен келе bu бүгін үйерек били бербит. Сылас жият керейде күнді болбыт эгеға ойыр күннен оғыз азгын умноллубат бейге осмолалын арасар долгудулақ түгенмен. Элес гынан астылар остолиеті деменен 11 сыл үйерекін. Өйдір сыныр болуқтағын қайда құрдық үйерек көдін жауғытнан сеттен себекке жербеті тұтурда осмолаға кирбік кеден. Көрсібеді әгіне иели әйағыз бечерді сыдыры тымнағыз майқыла бұғы бар қарандасы тұрда сүрәғын сылағын қыдары төрт сылақ сыралақ үлінен сырдыққа кереға ұғый бұд бастағы тұтал барақсан. Тылберелер оғылыр күнді кейлерге үрімелер үтті үйні ұқсығылы ұғадифтоны қаққа сыппыт қаны ұрдығына сыры сырдығына шыды аға сұрыйы беріп бет бастағы ұчуталларға Валентина Семеновна Дягнова. Күнді оғылары уаннан түріппіттері ұшталдары бүгіні бірағынығына техек чоран күнінен тетендік істінек бұға барықты ес сүрәппіттен әғардәрібін.
çıkayı oğullarım bu. Birinci indi bitiyen. Ulağdan koroyon, kıpkırısı bay bolatlar, kırgıtlar, bolan turanlar. Naha da okuyalım. Birin sana kallak bilen, ol 11 yıl ınarak tüger. Kıpkıra bıçıkayı bolatlar, ondan bıçıkayı kırgıtlar. Bu oğulumda var kırıtlar. Debilinin 11 yılı bıha. Ehigi bili ılbıkkıdın. Tuaka öğrenmekten, tuku hatık bobukudun. Je ehigi sarmay bu ağayak gününen. Dagas bir güngüt diyen geldi. Onu men beyen sana var. Bugüngütten je ılsanlık. Ağayak günere kallar. O güngüdün kıtadanlık, ağanlık, desce katılanlık, naha çüydik tuttaranlık, kom sanamak gına. Ağayak gün ehiyaga naha betnesler günler. Onun kıtadanlık ehigi turgudar egzamenlerden silihilaklık tuttaran, sidi fotu atçıstadın üyere kötü tutan, ehigi bağırbıt idağıtıgar kirenge üyerenen behigi oskolavıdın ölse adında wanna sayınladıkıt diyen ereneben. Ehiyaga sidihini bağırın. Kıtağın Surkan bilge kıbınan klaska girbide biçerden ardıydık oyundan sağlan üyereden barbıda könceden eçi biçere sılağın samadın darğanın amının kepsire dağını keretin oğulurgar eğarde tılın eterger kırdı bakayım kılar salayakçılıktan fiyokla gıbriyondan kareklandı. Gününden bugünkü gün bürüydağıtıra dörtüz klaslar, dörtüzler onu bilgisler beğen olurum. Gitni bu bugünkü kerebeli gününden müdehik çorak gününden iş sürek bitten itidik istendik ağır delimin. İki çoğun sılvaka sürekli buket buludda ehigi mağne güç tolatan kıtta bastıkın mukkavaran kıtıgar ağır mağnegi çorağın tığağıda. Ondan bu bugünkü dini ehini çorağın tığa kas günayı orukku ırar onu elbaq bilini verir. Ondan bugünkü çorağı Allah atın çorağı. Bugün ehiyaka tığağa müdehik Oskoladağı çorağıdır. O çorağı ehiyaka oğuz askıdın. Ondan indiki okudun kolbu soltalaq boluğa. Oğulak bar etiyemeden bu oskolağıt kıhatın qahın domduman. Uştalarıdın, uroktarıdın umduman. Oynolguydum ay, uğtarın. Ondan oğulağıdın bu keleri anasını edilitten jahağılar bir kelim egzamenler gidin. Sitihilahtik tuttaran. Manlık jesek disipline. Barı siti hatu attistatın alamıd. Bağıran ürehmit etkilemit. Ülehit canadın. Şügühayin diyen bağısınamın edemin. Şimdi ağalar beyan kırgı sebebelahtik tuttaran. Bu kıraçan da boğalar. Kaz bildiği gitgen debül boğalar çorağıtın. Bu çorağıt ehegi askolağıt kendilerin sanata hicrediyen bağınamın edemin.
Naha dolgutullah kümmütüğünde gündü oğulur выпускниктар, бастоллар, учуталлар, төрөпүттер. Бу өрүләк күнгә долгуян устан турабыз. 11 сыл бирге вернәне бүгүн түмүктү тиһәх чораңы тиен келле. Багарыппыт эте экзамендергытын ситихиләктик туттарангыт. Талан ылбыт сөбүлүр үәрәктеге кирен олох киен артыгар эреләктик эннигиттеги аяннан. Мактанакпыт эте бихи үәрәппит 11 сылтыгары үәрәппит учуталлар быдыгар. Үләтигер үртүк ситихилери чәпчикете суох гарахан үләтигер тулуру тус олақ құтығар жолу саргыны бағарабын. Онна оғыларқа әтеметі өссетігіл бары бұқырдық бітінге сиеттіген өрі маңның бірінге көқтақтық сылжын тус олақ құтығар жол сорқытас қойдың жоллақ болын экзамендердің сибилақтық тұттарын. Икары уяр сіметіне сідімінен ағыды дейлер. Осколабыт 10 класс вернячилері. Тоқсыз класс вернячилері белгілі семейбелерді тұттаралар. Ақсыз класс вернячилері. Балаған ел бастыры өйген. Жәреке себепті тұтымда саңа қолға беде, қырыққа бәйәне бақчығыра, долгүйі бере. Аң баста осколы болуын атылан, осколы берін әнчеде, үрдің аты сүркүркін. Ол кепті номно 11 сыл аға оста. Үде маны тыллар кәлерді 11 сыл вереппен оғылар бұл бүгінгі мұпысниктар бұл. Қардан ұлларын істеғай. Қас күнасын жүлдарат жараннан үйері кәтелігінен осколабыт көпсі. 15 сыл тұқарар. Умсымтула қырақтарыға үшталдар бұтырақтары өйенеммен әлбақ білейін ұлы бұд. Сырылақ түбіктәр құнанығын игәлчі чуғытан әңірді. Бүгін bu mütehik çoğalan günüge barıgı dağlıktan ağabde. Taptallah askoladık, 209. Sırdıkka sılasını kandım nokut soğa. Taptallah askoladık, 209. Üyüne saydadır diyen algı sılbıdın anıyız. Сегодня говорим спасибо мы школе нашей и учителям. За то, что нас любили и учили, мы бесконечно благодарны вам. Вы нас учили думать и мечтать, учили трудностей, порогов не бояться. Мы на прощание хотим вам пожелать любви, здоровья, радости и счастья. We say thank you to our schools and teachers for being loved and taught. We endlessly grateful you. You teach us to not be afraid of thresholds and difficulties. At the end, we want to wish you joy, happiness, health, and happiness.
жолу. Тиһак чораны чугдардар честиксер, осколовыт бастын выпускниктаргар Надя Павловага, Онна Таюс Скрябина. Долгудуллах түгенге. Элес гынан астылар, оскол ертімінен. 11 сылдар үйерәқтай, өйді сарғын болуындағы, қайда құрдың үйерәқпеден, жомғытының сеттен, себекке жүрбеді тұрда, осколаға кирбеккеден. Алдан чоранын жүгдарын, астылар үйеріммен сылдарғы, бүдерік чоранын лыңғынан бүттілер оғысаз кәмлерген. Біліге, көріге бағалы, білдерік соллары арайдың, кенелайс осколы қағы, кен тұтта ақыдын артадын. Мананың бүдерік чоран үйерілік жаға түміктенер. Осколовыт 2-нче сүрбе бир сылдағы выпускниктарын бөделік урокка ыңырабыт. Бағарабыт тұсол оқытуғар сағаттан саға сағақтарын, санабыңғыт салалда тұруқтың, оңар бұғыт олықтығын еңектің. Жеңергендігер үгіз үдіме үйерүйні, жолу сарғыны бағарабыт. Өсті